ariko nyirarume barnaba yifuza ko baja ariko pura barnaba baramubwira ngo tudapfa gusa igihugu ni kibi genda wigishe naje nsubiriye i Yerusalemu kwigisha Paulo atoranya Timoteyo atoranya Asiri Timoteyo yaramugiriki nyina akababwira utakaza barahaguruka banyura rusitiro banyura Galati ubifuzaga kugenda ahantu bita muri Bituniya barara ahantu bita muri Musiya ngo bagere bashaka kuja Bituniya wajyanye n'ijoro ngo Imana imubuza kuja Bituniya biramubwira ngo naje Makedoni yari intara yari iyoboye Abafilipi abagenda bagere Makedoniya avuga ubutumwa ngo umukobwa wari utewe n'abadayimoni bamukuramo abadayimoni wari kuberagiraga bashinja barega Paulo n'abaganga n'amasirasoni babajana muri gereza ngo habe mw'ijoro icumu babayo bakubita Paulo n'abaganga baje inama ati kw'ijoro rigiye guca n'ubwo bakubise ibigirebe baravuga ngo twe nk'abatera akaririmbo hanyuma twegereze Paulo n'asira bararirimba imiryango ya gereza itangira kukaka mbere imbaraga z'Imana uko mubona ibintu byakuvugirije utagira ngo nibyo bikomeye niwe waba nawe komera nawe uzabivugiriza abatera bazaga mu nyamigobore akura kuzi uku niwe wigoboreye n'ubunebwe gusa imiryango irakinga ngo haba umukapiteni w'umurongo wabone ko imiryango ikingutse ngo yibwira ko abafungwa bose bahunze ngo fata inkota agiye kwipe Paulo aramubwira ngo mwene ndafungura gereza yose nta n'umwe wagiye arababwira ngo yewe mbonongera Paulo aramubwira ngo ubatizwe ngo bavuga ko Makedoni abi Makedoniya bamwirukanye Paulo na Sila baravuga itasebanwa bageze Tesalonike barabwiriza abi Tesalonike barabanga reka nihutegere Efeso kuko Efeso uri mu rugendo rwa kabiri rwa Paulo baramanuka baja i Beruya bagere Beruya abi Beruya abanyabwenge ariko namutarangiye babirukanye Paulo aja muri Atenayi agere muri Atenayi niho yasanze baranditse igicaniro kimwe mw'ivy'Imana itazi Paulo arababwira ngo ivy'Imana yacu niyo ngiye kubabwira bavuga ubutumwa muri Atenayi abi Atenayi bose barahamagara bati muze mureba umuntu udasa Bibiri iravuga baba Atenayi bamwirukanye aja kuva muri Korinto yageze i Korinto ahamara amezi 18 avuga ubutumwa bw'Imana kugeza ashinze itorero ava muri Korinto aje i Efeso tuhageze i Efeso hanyameze gute ubu yari introduction yo tukigeraga mu gitabo cyacu abarambiwe Yesu ashimwe Yesu joye ni mugoroba reka mbabwire ukuntu Efeso yari imeze gato hanyuma ejo nzobabwira umwandiko w'Efeso ni umujyi w'Abagiriki abizi histoire de Grec ya Empire ya Grec mu Kigiriki yitwa Efesas bisobanura gukundwa umujyi ukundwa ville ikunzwe iyi ville yubatswe n'abantu na kampani bita muri Amazone yari abantu bavuye ku nyanja y'umukara ahantu bita muri Sitiya uyu munsi ni mu Burusiya abo ni abagore bari barakoze kampani yabo yo kubaka bita muri Amazone nibo bamanutse bava Sitiya ku nyanja y'umukara baraza inyanja y'umukara nyamaze kwimenya unyine mu ntambara y'Abarusiya na Ukraine ntiduba numva amakuru yeganyeza mwene wanjye ngo bazafatanye batamakuru bari abakristo mukwiriye kuba mumenya amakuru mukamenya ngo musenge inyanja y'umukara ejo bundi Uburusiya barasiye ubwato bukomeye bw'intambara ku isi niyo mpamvu nari uzatugenda mumaze kumenya amakuru y'inyanja y'umukara hanyuma baraza bavuye Siriya bubaka iyi ville bamare kuyubaka
bubakamo n'urusengero bita ngo urusengero rwa Diyana cyangwa ikigiriki witwa muri Amateka. Imana y'ingore, iyi Imana y'ingore bayubakira eglise, urusengero reka tuvuge rwari mu birindwi mu gihe cya Paulo, byari bitangaje ku isi, mu bintu birindwi byari bitangaje ku isi, urusengero rwabaga no kubera gutangaza bakuraga bamukerarugendo bakaza kuvizita urusengero rwabagamo ibintu bine. Icya mbere rwagiraga uruhande rwo kuramya Imana y'ikigirwamana yitwa ngo Diyana, bakayiramya. Bari bizera muri Empire Greke bavuga ko Diyana ariyo yaremye isi, ni nyina w'isi, baramyaga nyina w'isi. Abanyabwenge bose bazaga muri Efeso kureba Imana kazi yaremye isi, niyo myizerere bagiraga. Ndagira mbabwire ntukazavuga mu Rwanda kuko Abaefeso utazi Efeso. Ndagira nizamwe n'abantu mubwire gusa Efeso. Reka batwe tukubwire Efeso nimugoroba. No, ejo nituvuga u Rwanda. Abantu bazi ko batazi abo bandiki. Reka ngabanyijwe kugira ngo mbabwire no uruhande rumwe bahamirizaga mu iyo Mana ye, urundi ruhande rwaraga abakire b'Efeso n'ubandika n'umutwe. Abakire bahoraga baguraga hiliyari bakaguza bakagurisha. Byari bimeze nka bitcoin, rimwe byaramanuka igihe bitcoin se murayizi. Bamama muzi bitcoin ni gasaba bitcoin gato byaramanuka bikazamuka reka rero aya makuru aragoye. Hanyuma rero urundi ruhande bagurishagamo Imana. Iyo Efeso y'abagabo bacuze ibigirwamana, hanyuma bakabigurishiriza mu rusengero. Utundi tugirwamana tuko twunganira ya Mana yabo bita Diyana. Hanyuma urundi ruhande bagurishagamo ibitabo ya Biblia, ibitabo byigisha abantu kuragura uko baragura. Abakozi bo muri Efeso bari bakwigisha uko baragura. Wazanaga ikiganza bagakubwira imirongo ikivuze n'ejo hawe. Buriya iyo ukeneye gufata isi ubabeshiriza ababa. Ukundi mubona nangiye kubahanurira nkababwira ibizoba ejo n'ejo bundi na nyuma y'uyu mwaka ejo mwese mwokuzakuza bamubwira abantu ngerageza mwene wanjye kubwira ngo abantu bakunda ibinyoma. Ariko abantu bakunda kwiga ntibakunda kumenya, bakunda babagisha. Abakunzi b'ibinyoma Yesu ashimwe. Imana itubabarire. Haleluya. Hanyuma ibintu byatumaga abantu byabitanga. Muri pasere ya Atene habaga urugenyanywe. Iyo wicaga umuntu bakakwiruka ukiruka ntibagufata ukijira muri pasere ya Atene wararokoka. Amabandi yose y'isi yakundaga Efeso kuko nakora amanyanga atabaho. Asifiwe sana. Ibyo byatumye abantu bose bamenya uyu mujyi, iyi vile. Mu hanyuma ibamu ubucuruzi yari karitsiye komerasiyali mu gihe cya Paulo wari umujyi wa kane ukomeye ku isi. Umujyi wa mbere wari Roma, uwa kabiri wari uwo muri Afurika bita Alexandria muri Egypte, uwa gatatu wari muri Siriya muri Antiyokiya, uwa kane wari Efeso. Kubera ubukire bwabo, kubera ubucuruzi, wongeye kubamo abakerarugendo baje gusura uru rusengero. Urusengero rwari rwagirijwe, rwari rwubatse mu buryo bwa za mukingi zari zahabu. Hanyuma aha hantu niho Paulo yagiye aravuga ko nitari Efeso sinzafatiza, ariko nifata Efeso nzabafasha. Reka njye gukorera akomeye kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragara. Iyo dukora kuri teri ikomeye, imbaraga
yubaka itorero kukiza inkingi y'intumwa n'inkingi y'abantu. Reka soze. Paul yaragiye akodesha inzu bita muri Turano. Turano yahakoreshaga amaseminari mu gitondo agahamagara abantu akabigisha inyigisho za gishura. Inyigisho za gishura ni inyigisho zikomeza itorero. Habaho inyigisho za gishura, hakabaho n'inyigisho za rivayi z'ubuzutse. Inyigisho z'ubuzutse ni inyigisho zituma abantu baza zitangaza, zo guhanura, zo gukora ibiki, amayetaje z'imbaraga z'Imana. Iyo abantu bamaze kuza bakwiriye kwigishwa inyigisho z'igishura. Inyigisho z'igishura nizo zituma abana baje bakuwe n'ibitangaza bakabigisha bagakomera bakamenya ikanisa. Impamvu twebwe abanyamurenge rero tutatuza dukorera amakosa mu ikanisa ni uko tutigishijwe inyigisho z'igishura. Hanyuma mukavuga ngo abayumve ngo bakuroza bateranye ntibahawe inyigisho zifatika. Haleluya! Haleluya! Narabi? Ahitira muri Yesu kumanywa agakora seminari, nimugoroba agakora icyo bita ngo ni kuruseti, ibiterane byo kwimana, bakazana amasupika bakavuga Imana barayivugira hehe mu babaje bibiri n'ingoma. Imana barayivugira hehe mu bapfumu baje kwiga amasomo yo kuramusa. Imana barayivugira hehe, barayivugira mu babandi y'abicanye baje kwiga bakomeretsa kugira ngo baze bakubwira kuyabateke. Imana barayivugira hehe, barayivugira ahantu batizera Imana, bizera Kristo yaremye n'umugore bitahamte. Paul avuga Imana, Bibiri iravuga ngo Imana imukoresha ibitanga ngo bikome. Imana igasohoka muri Atene bikaza kuri kuruseti ya Paul. Yarangiza ari kuvuga ubutumwa, Paul akarimanura ku nyanja y'umukara akaributiza. Ejo mu gitondo akarijana mu nzu ya Turano bakabyigisha inyigisho zo kubikomeza. Bya bandi yarangiza akaryohereza mu nzu ya Ruteri kuroba abantu b'abandi. Yarangiza rikaba irindi bandi rikabizanira Paul. Paul akaribatiza akarijana kubyigisha inyigisho zikomeza. Bibiri iravuga ngo haleluya! Bigiye gitoya abapfumu bose bakwikanya ibitabo byabo. Mu gitabo kizakozwe abapfumu imbaraga z'Imana. Izo nizo mbaraga z'Imana. Abapfumu bose barakizwa, yaba abandi yose yinjiye muri Ruteri arakizwa. B'abantu bavuye mu mahanga bakaza kureba ubwiza bwa Ruteri, bahura n'umuriro w'ijambo ry'Imana, nabo bakira ijambo ry'Imana, bataha bagataha n'Imana bumvanye Paul. Bajya bamukera rugeri n'Imana itangira gukwirakwira muri Aziya hose. Imirigizi ivuga ngo umunsi umwe babaje ngo bavuze induru, baravuga ngo bafite gushirisha ibigirwamana byaje. Abakaza baza kuvuga ibigirwamana basigaye bataha ijambo ry'Imana. N'iryari tuzovuga Imana ibigirwamana bikashirira. Yesu cyubahiro! Haleluya! Ejo tuzoba ndabakomeza kugira umugoroba mwiza. Shalom.